امروز ما اومدیم بازار سوینیرنی نتیجه یک توی بوده توی اکسیون کتو بکنیم замок اینجا. خب باز میریم تماشابینان عزیز سوینیرنی بازار سیامکت میکنم. نه امروز یارمارکه است. اینجا همه همین چیزاشونه چیزایی که داشته است. میگن سوینیر. مش قربا خمده شو بزرگی کلام بوده اینهی ستلا اینجا دهمی پشتوی خونه هاشو میمونن ولی اگراتاش майдан та шруак чизо ра мебаранд ам пиштои хонаҳош мемонанд. ин сувенира бини ина ранги рӯбои зинда оре. چیزای اکسکلوزیو Hier kann ich dich nicht so richtig entsinnen. Zurück. چیزای چشکه نیزنتری چه چیزای عجیب. این چه؟ Ja, uns hier nicht filmen, ne? هیچ کسی اون کار نمید چیزای خوب داشتن. Bei unseren da wurde komplett. Ja. Oder nur die Stange? Eigentlich ja schon, weil
با فکرم نرخوش وان سوینیر exklusiv. An See haben sie es verboten und in Rheinsberg auch. Was haben Sie verboten? Fotografieren. Fotografieren? Ich nicht. Ich hab das nicht verboten. Sind Nachahmer. Ja, ach, das kann die sowieso nicht. Die Das wollte ich können- auch gerade sagen. Können sie nicht. Also sowas, Radiostand, ja, das ist eine Kunst. Das kann keiner so schnell nachmachen. یه چیزای خوب شد Nee, das ist auch eine Kunst. Das ist ja, das ist auch eine Kunst. برای مسکای میو Keine Fotos, bitte. بزرگتر خوب چشکو یا لامپ هم بدهی کوسه پیومن Bei den Höschen, ich denke, guck mal hier. Hast du so ein Moosding und dann kannst du dir so machen. تو پاسوندوی فاسون exklusiv Мира да праздникуш кашор мене
گلوشو 10 یورایی هست به فکرم. Neyceşem. Die darf man durch Zufall nicht. Ja, da wo ich gegriffen habe. So ein bisschen rein und dann nochmal um die Ecke rum, ja? So ist Platz, Platz, ja? exklusiv. Görmegen momotlarak. Pasudoi kabut. Wiesz, bo pasudoi komplekte. Und also ich brauche hier auch eine Vase, die ich benutzen kann. Sind Sie demnächst noch mal irgendwo an der Strand? Besser zu stapeln. گشتن چای میخرن آدماش خیلی نمی روز برای شما همین بزرگمی شانت دادیم. Stimmt.
خب ببینیم نمی روزینا سیونکای ما بازاری سوینیر نشو بگیریم به انجام رسید. اینجا سبتا کم داره.